Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso moo re tsepameng hodimo ha metheo ya yona. Mme ha jwale re ntse re tadima mantswe ditheme ao ka bona e leng dithuto tse ikemetseng. Mme ha jwale re tsepame hodimo ha e mong wa diqhoku tsa post-structuralist e leng Michel Foucault. Mme ho boetse re tadima le ba bang jwalo ka Jacques Derrida e leng mong wa diqhoku tsa di-post-structuralists. Hape re tla tadima taba ya Martin Heidegger ya buang ka kgutlonne fourfold. Mme mona moo re tadimeng ha jwale re ntse re tadime mefuta ya phuputso, metheo ya yona. Re tadima tlhaloso ya mantswe ditheme. Re tadime ka leihlo la Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa. Mme ha jwale re hodima nnete, matla, di-intellectual le university. Mme re itse o shebile ditaba ka leihlo lena hore sebadibadi se akaretsang e leng universal intellectual ke seo e leng mongodi, writer, ya emelang mekgwa le tsebo ya setjhaba e leng ho thweng ke epistemic interests of humankind. Ke mohlala o akaretsang motho kapa figure eo ho ya ka Foucault wa motho wa Marxist e le Marxist figure wa mohlanka proletariat wa mehleng kapa mojari wa ho akaretsang, bearer of the universal. Ka kgetho ya mongodi ya mekgwa, dipolitiki le theory e leng moral, political and theoretical choices, mohlanka ya senang tsebo ka pele o fetoha kgetsi e leng dialectical telos. Mme wa qanollwa ho etswa individualized, a keke wa qanollwa a kenngwe kelello e leng a kenngwe kelello, conscious. Ka kgetho ya mongodi wa mekgwa, dipolitiki le theory e leng moral, political and theoretical choices, mohlanka ya senang tsebo ka pele o fetolwa kgetsi, dialectical telos. Mme wa qanollwa ho etswa individualized, a kenngwe kelello, conscious. Sena ke boemo bo renang bo seng bo keke ba kgolwa, no longer be justified. Jwale Foucault o nganga jwalo, empa sebadibadi se qollehileng re tlohella se akaretsang. Mona re bua ka specific, athe mane re bua ka universal intellectual. Jwale Foucault o ngangile jwalo, empa sebadibadi se qollehileng, specific intellectual, se nkwa se qadile ka ho sebadibadi se akaretsang. Mme sena se ka utlwisiswa hantle ho ya ka Foucault ka kamano ya dipolelo le discursive regime, moo a hlakisang ka ho fetoha ha nalane e hokahaneng le science, technology le meetlo tseo e leng metheo ya maikutlo lethaleng kapa systeming
lethaleng la ho bopa di-concept le maikutlo, di-propositions, moo e leng kwatipa ya sebadibadi se akaretsang, se fumaneng tjako teng, empa mothating mona se seng se le siyo, could no longer exist. Mabaka a sena ka bona ke lethathamo le itshetlehileng ka diketsahalo tsa kgale, tseo e leng tsona tseo sebadibadi se qollehileng le specific intellectual se bopilweng ka tsona le ho se etsa motho kapa figure ya elellwehang. Ho feta mona, di-science di hlahile dikwatipa tse qaqileng tseo dibadibadi e leng di-intellectual di fumanwang ho tsona ka ho fapakana. Phapano ena ha se mofuta wa motho a bitswang orthoresia, e leng hore ha se ka mofuta wa Orthotherian wa science ya structuralist, ya Marxist, e leng structuralist Marxist science, empa keo e lekolang ho lopolla basebetsi ho kelello e foufetseng, e leng false consciousness. Ka Foucault, mohopolo ona o ntse o hakuwe ke filosofi ya kgale ya kelello ya moetsi, le subject of consciousness, eo e seng e fetilwe ke ho thweng ke kamano ya puo le filosofi, e leng linguistic turn. Athe yena o bona e le ho rarahaneng qalo ya kamano ya ho ya ka archaeology ya hae e reng e ka bitswa linguistic episteme, ka moo a hlokomelang mosebetsi wa puo ka teng e le discourse, e le motswako wa puo le moelelo. Ka ena ho sa le toma ho feta motlolo wa puo, e leng great model of langue, ka moo a hlokomelang mosebetsi wa puo ka teng e le discourse, mona moo thweng ke motswako wa puo le matla. Ka ena ho sana le toma ho feta motlolohadi wa puo, ho sana le ho holo kapa system ya matshwao a puo, e leng puo ka matshwao le meelelo kapa ho utlwisa mosebetsi, le role wa sebadibadi, e le intellectual kajeno. Empa motho o lokela ho tshwara, ho etsa grasp na sena ke eng le ditholwana tsa na ke dife tsa tsona. Jwale mona ra qotsa mona ho kgolwa ha moo motho a ka qalang teng, e ke ke ba motlolohadi wa puo, e leng great model of language kapa matshwao a puo, empa ke ntwa le kgohlano, le hore qotso ena ke ya ena Michel Foucault. O tjho jwalo, o re mona ke kgolwa ha ho motho a ka qalang teng, e ke ke e ba motlolohadi wa puo, e leng great model of langue kapa matshwao a puo, e leng puo ka matshwao, empa ke ntwa, war le kgohlano, battle, nalane eo re nang le yona, eo e leng seo re leng sona, ke ntwa ho feta puo, e le dikamano tsa matla, power, dikamano tsa moelelo. Nalane ha ena moelelo, le ha e se hore e apota, e upset kapa ha ya kopana, e incoherent. Ka nqa e nngwe ho hlakile ebile ho a lokela
hore e ka qangollwa ho fihlela motsong. Hona ho lokelwa ke ho lwanelwa ka maqheka le strategy le maqiti tactics, e bang ke nolofatso kapa dialectic, mabaka logic a hanyetsanang kapa matshwao le moelelo wa ona. Ho tla lokelwa ke dikgohlano e le intelligibility of conflicts. Dialectic ke tsela ya ho fifatsa ntwa e teng ka mehla ka ho itheolela skeletoneng sa Hegel, e leng Hegelian skeleton. Easter le semiology ke tsela ya ho qoba ntwa, kgohlano le qabang ka ho itheolela kgutsong ya Plato, e leng Platonic, ya puo le puisano. Ke ka moo ho qotswang ka teng na o re motho enwa bitswang Foucault. Ha o makatse ha Foucault a phethotse a etse inverted formula ya Clausewitz, e leng Clausewitz formula ya dikamano dipakeng tsa dipolotiki le ntwa. Ho bolelwa tjena, dipolotiki ke ntshetso ya ntwa ka mekgwa e meng, e le politics is the continuation of war by other means. Dipolotiki ke ntshetso pele ya ntwa ka mekgwa e meng. Seo se bolelang mabapi le dibadibadi, e le di-intellectual se ka jeno. Foucault o fana ka mokgwa kapa o fana ka mohlaka, clue, ha re motho a se ke a nahana ka mathata a dipolotiki tsa dibadibadi, e leng di-intellectual, malebana le science le monahano, ideology, empa e nahanwe e le nnete, truth, le matla, power. Sena se bolela hare ha tse ding tsa dintho, Foucault o nka dibadibadi tse qollehileng di wela dikwatipeng tse itseng, jwalo ka pharmacology, computer science, nuclear physics, immunology, social science kapa theory ya dipolotiki le social or political theory, psychoanalytic theory, zoology kapa political geography, moo nnete e nang le moelelo o hlakileng. Le ha o le jwalo, ho manolla nnete kwatipeng ka nngwe, mohlala, moo political geographer ba ithutang tsela le ho fedisa tshwaetso ya tjhaifi, jwalo ka re shebile le pharmacologist le yena political geographer, le ba ithuta tsela ya ho fedisa tshwaetso ya tjhaifi, leng HIV and AIDS. Susumetso ya matla dipolotiki kapa gratological power effects a ka fetela ka ngayane ho kwatipa eo, mme a ikutlwahatsa ka ho akaretsa le ho sele. Mosebetsi wa ena Foucault ka bona o ka nako e nngwe e leng philosophical, hape le nalane e le historical, hape le theory le theoretical, hape le discursive, e le wa discourse, le dipolotiki le political. Ke mohlala o totobetseng wa sebadibadi se qollehileng, e le specific intellectual, hore o ka susumetsa dikwatipa tse ding tsa di-intellectual tsa setjhaba, social le dipolotiki. Le ha e le hore ka boyena Foucault o re mosebetsi wa hae o okga mollo ho le Amerika la le physicist le bitswang Robert Oppenheimer, o kentseng letsoho ho etsa bomo ya nuclear, e leng re bua ka American physicist Robert Oppenheimer. Ho bonolo ho utlwisisa na hobaneng ho le tjena. Phuputso ya Oppenheimer
e ikgethileng e tutubetse e kentse letsoho ho etsa bomo ya atomic kapa bomo ya atom, atomic bomb, mme ile ya kena sesoleng le dipolotiking, hantlentle mateyanong kapa juncture moo ho arohanang nako ya ntwa ya pele ya lefatshe le ntwa ya bobedi ya lefatshe. Ho etsa development, ho etsa bomo ya nuclear ke mohlala wa Foucault ha a re dipolotiki, mona o bua ka Cold War, ha a bua ka dipolotiki le ka mora nako ena ntwa bobedi ya pele ya lefatshe la bobedi, ha re ke ntwa dipolotiki ka mora nako e fetile ntwa e le nako e bitswang Cold War, ke ntwa ka mekgwa e meng e le hore mane no lwanwa ka dithunya ho bolayana ntweng ya pele ya lefatshe le ya bobedi ya lefatshe. Empa ena o re ke ntwa fela ka tsela e nngwe leng mane mo itseng o so sebediswa matla ka puo, discourse. Hane re tla utlwa ka mona batho bana ba se ba entse sebetsa se itseng, ka mona re utlwa bana se ba entse sebetere se itseng. Kaofela ditaba tsena ke ntse le tsela fela ya ho hanyetsana ka maikutlo, ke ntwa ka tsela e nngwe, ke sona se bolelwang. Motho ha a lokela ho tadima mehlala ya diphuputso tsa dibadibadi tse qollehileng e le specific intellectuals tsa sesole ho utlwisa mosebetsi wa di-intellectuals o tla bona. Tikolohong ena dinalaneng tse ngata ho a etsahala hore nnete ya dibadibadi tse qollehileng e tlolele ka ngaela ho kwa tipa ya hae, mme e polotikelwe fela e se ya dipolotiki ka boyona. Foucault o re sebadibadi se qollehileng e le specific intellectual se fumana tjako ho mohlanka e leng proletariat kapa ho bongata e leng masses, eo hangata seo ho buang ka sona kapa se etswang se sa amaneng le mohlanka, empa sena o se bitsa matla a akaretsang e leng universal power a dipolotiki. O fana ka mabaka a mabedi. La pele ke boitseko e leng struggles, bo sebadibadi se qollehileng e leng specific intellectual se leng ho bona ka ho tiya e leng real material tsa mehla e leng everyday nature, le bothata bo se thulanang le bona ba mohlanka e leng proletariat. Isita ntlha ya bobedi, dikoporasi tsa multinational corporations e leng dikoporasi tsa matjhaba, makgotla, mapolesa, bareki le barekisi e leng property speculators, jwalo jwalo. Di-university ho na le barutehi ba ka etsisang sebadibadi se qollehileng e leng specific intellectual. Ka Foucault ho fela ha sebadibadi se akaretsang e leng universal intellectual ya ikgakantseng e le mongodi ya hokahaneng le mosebetsi o qollehileng kapa o qollehang e leng specific activity, o fetohang sethala sa dipolotiki e leng sebadibadi se qollehileng specific intellectual, se atlehile ho kgokahanyo dipakeng tsa ditsebo tse fapaneng ntle le ho furalla kwa tipa ya sona. Se tsebile ho kenya letsoho ho polotikela di-intellectual boemong ba lefatshe ka ho fanana kapa ho etsa exchange le ho thusa kapa ho support-a. Bukeng ya Multitude, motho ya bitswang Hart le Negri ba kolotang Foucault haholo ha o bua ka borutehi, le bona ba hlokometse bokgothokgotho ba batho ka seo ba se bitsang mphi e leng multitude. Batho bohle ba lefatsheng ba fapakaneng empa ba tshwanang ka ho itseng, le ha ba le kgahlanong le matla a empire, ntho e ntjha, matla a laolang lefatshe lohle ka mekgatlo ya batho ho kenyeletsa makgotla, economy
dipolotiki, social e leng ditaba tsa setjhaba le meetlo e leng ba etsang maqhama alliances ba buisanang le ho support-a di-network tsa lefatshe. Mona ha re sheba re ka etsa mohlala ka America jwalo ka ho bua ka le ha ba le kgahlano le matla a empire e leng ntho e ntjha, matla a laolang lefatshe lohle. Ha jwale le ka tseba ditsebi se ntse di hlalosa tsona tsa America le tse ding tsa lefatshe hore American Empire e hlile o bonahala e wela. Dintho di ngata tse supang hore America ho bonahala e hlile e putlama. Mohlala fela re ka hopola BRICS, bona ditsebi ha ba hlalosa ba supa ba re BRICS moruo wa yona e le naha tse 5 o feta G7. Jwale ha re fihla re kenyeletsa tsane tse ile tsa kena selemong sa 2024 ha se qala, ho boetse o kenella le tsena tse ding hape tse keneng selemong sena, ko bolela e se ba ntho e kgolohadi ho feta mane moo American Empire e nentse le yona. Ke mohlala fela o haufi, re tlohella tse ding tse ngata hore moruo America e hlile le dollar ya yona BRICS e morerong wa ho ntsha dollar ha ho rekwa ba ho rekelwane ka ho rekiswe ka tjhelete ya dinaha tse amehang ho sa jalletsane ka e nngwe e kgolo feta kapa ena le matla ho tse ding. Foucault o dumela a re ke process ena ntle le qeaqeo e teng ka boteng ba tswelopele ya technology tswelopele ya technology moo a bontshang tswelopele ya technology ya puisano e leng electronic communication technology e tlisang dibadibadi e leng intellectuals tse kgethehileng le university jwalo ka setsiketsi sa ho kopana e leng privileged points of intersection. Ka nako e le nngwe e tlisa tlokotsi di-university le thuto education di fetile ditsi tsa dipolotiki. Tswelopele e jereng discourse eo Foucault a e bitsang katiso le ho tutisa matla a yona bongateng ba di-intellectual e le mane ba bontshang hore ehlile matla ana empire, dipolotiki tsa empire di keneletse le ka hare ho thuto mane moo potso e itseng athe university ha e lokile le sebaka sa ho ithuta ka bolokolo ntle le tshusumetso ya mang kapa mang. Empa jwale ke mona wa bontsha bane ba dipolotiki ba se ba keneletse ka hare ho university ka matla a bona. Mohlomong motho a ka eketsa ho seo Foucault a buang ka sona ka nngwe e nngwe ka sebadibadi se qollehileng e leng specific intellectual ho body dash power ke sengolwa sa wena Foucault. Mohlala Foucault o hanyetsa mosebetsi role wa intellectual wa moeletsi e leng advisor. Qeaqeo ha eyo e reng o bua ka sebadibadi se qollehileng e leng specific intellectual ka ho toba o bua ka ranalane kapa manalane eo ho thweng ke function, ke tshebetso. Athe yena hore seo a se etsang ke ho fana ka disebediswa, di-instruments tsa ho qanolla sebakeng sa maqadika ramified, mme ke setshwantsho e leng perception e fohlang e etsang penetrative perception e fohlang ya jwale. Motho ya supang moo bofokodi bo leng teng, ya tekang dintlha tsa mantlha tsa matla tseo matla e sale a itsaebetse ho tsona, a itsetetse systemeng ho tloha dilemong tsa
150 tse fetileng, dilemong tse 150 tse fetileng, e le hore hlile o hanyetsana le hore ebe o tla thwe intellectual ebe moeletsi. Mme ebile ka ho kotlolo ha re yo sheba batho bana ba nalane kapa ba ithutileng taba tsa nalane, hore yena se wa se etsang ke ho bontsha na kapa ho fana ka disebediswa, di-instruments tsa ho qanolla moo ho leng maqadika. Mme ke setshwantsho e leng perception, o fana ka setshwantsho se fotlang boemo bo teng hona jwale, moo motho ya supang kapa supang bofokodi moo bo leng hona teng, moo a tekang dintlha tsa mantlha tseo matla e sale a itsaebetse ho tsona dilemong tse fetang 150 tse fetileng. Sena se amana le seo a se bolelang ho truth and power. Enough Michel Foucault ha re ho hlokahala nalane e qanollwe ka tsela ya motlolo wa ntwa. O eketsa a re mosebetsi e leng role wa intellectual ke ho potiela le ho ithuta lefatshe, e leng topological and geological survey, le ho ithuta lefatshe e leng lepatlelo la ntwa, battlefield. Ho power and sex, e leng yena moo Foucault a boetseng sengolo sa hae a bua ka sona, o hlakisa sena ka ho bolela a re o lora ka intellectual ya sa tsebeng, e leng sebadibadi se sa tsebeng moo se yang teng, kapa ya sa nahaneng ka tsa ho sasa hobane a phathantswe ke tsa kajeno. Ho tutubetse Foucault ha le ka ho suta mekgweng kapa tlwaelong ya bophirima ya ho nahana, tlwaelo ya ho akaretsa. O bua ka sebadibadi se qollehileng, e leng specific intellectual, seo a re mosebetsi wa sona ke ho phathahanela diphethoho tse etsahalang hona jwale, a ntse a isa hloohong jwalo ka ha ena ha e le ranalane wa ha jwale, ebile sepheo sa hae e le ho qeqepolla meolwane kapa mekolokotwane e latelwang e le ya molao, mme a e supa dikodi. Ho power and sex, Foucault o supa tse mmalwa tseo a di boneng, a ntse a isa hloohong ditshobotsi le kamano ya sebadibadi se qollehileng le specific intellectual, moo a shebang nnete le matla tsa bohlokwa ho utlwisisa tshusumetso ya matla, e leng power effects, a teng discourseng e fumanwang ho nnete. Sena se boetse se thusa motho ho ipotsa dipotso ka tshusumetso ya matla a discourse tse kang bong, sex, bohlanya, madness, le ho hlahlela tjhankaneng, e leng imprisonment, tse nyakuretsweng ke yena Foucault. Ho feta mona, motho a ka boetse a tadima discourse ka moo e leng matlahadi ka teng tikolohong ena eo ya rona ditsing tsa thuto, e leng Afrika ena e borwa. Ka ho pharalla interviewing moo a tadimeng ka ho pharalla yena Foucault interview moo a tadimeng phuputso ya hae ya The History of Sexuality. Foucault o hlalosa thahasello ya hae, empa a le thoko le ho bua ka nalane ya boitshwaro ba thobalano, e leng sexual behavior. Ho utlwisa kamano ya kapa eo e sale le teng ka dilemolemo setjhabeng sa bophirima dipakeng tsa bong, e leng sex, tjheseho ya ho fumana nnete le tshusumetso ya matla. Ka bokgutshwane, Foucault ra mo qotsa hape o re ho tla jwang hore ebe bong, e leng sexuality, bo nkwa e le botebo ba ho fumana nnete yohle mothong. E sale sekreste se le teng, lefatshe la bophirima ha le so kgutse ho bolela se re ho itseba nao mang, tseba bong ba hao. Mme o re bong, e leng sex, e sale e le sethala kapa forum
sa ho etsa qeto ka bokamoso ba mefuta e leng di-species ya batho le ho tseba nnete eo ho etswang qeto ka rona. Re tswa mono jwale ra qotsolla re re jwale Foucault o tswela pele ho seha qholo dipakeng tsa Christ le tlwaelo ya maipolelo e leng conversion eo e seng ho thibela empa e le tsela ya ho hokahanya thuto ya pholoho le puo ya discourse ka ho fumana matla a thuto ena mothong. Discourse tsa sejwalejwale tse kang tsa bong ba bana ho qala ka mongwahakgolo wa 18 le 18th century, homosexuality e leng bong ba basadi, Easter le tokoloho ya bong, sexual liberation, di qadile nakong eo. Ha a shebile tokoloho ya bong e leng sexual liberation, o tadima ho ba dipakeng paradox ha ntse a tjhaela monwana ho phahamisa kapa ho promouta tlholo ya kgatello le repression le ho hanelwa ha ditlwaelo tsa thobalano tsa batho ba bang ka hore ka tiyo ho lopolla batho. Sena se tlamellana le discourse tsa bong moo a reng ra qotsa mofuta ona wa discourse ke o thata wa sesebediswa kapa thuli wa taolo ya matla jwalo ka mehla e sebedisa seo batho ba se buang, seo ba se amang le seo ba se tshepang ho ba sona. E supa hore ho thaba ke ho tlola qholo e leng threshold ya discourse le ho tlola dithibelo, empa qetellong ya hatella le ho qhalakanya matsholo le di-movements a boitseko Easter le tokoloho. Re a qotsolla jwale re re ho e leng hona ke ho ana discourse e reretswe ho sireletsa batho ho ditlwaelo tsa ditholwana le ditholwana le bosula ba hona ho batho ba tla ba bitsa ba re ke masturbation ka Sotho thwe ke ntlwabe e etsuwang baneng kapa bokudi bo bong bo fumanwang ho di-homosexual kapa batho bana ba etsang dikamano tsa bong bo le bong le batho ba bong ba bona, kapa ho bapisa re ka re di bonahala di promouta boitsebiso hodima boikakaso le hypocrisy le thibelo, mme e na le matla e se a laolang fela empa a tswalang ka nako e nngwe boitshwaro bo botjha. Ha bohlokwa ho ya pejana ke hore ke nnete ya mofuta o itseng e discoursing e itseng e tlisang ditholwana tse itseng jwalo ka ha Foucault a bontshitse hore puo ka hare ho yona e tshwere melawana, mme discourse re boletse ra re ke puo. Jwale re ntse re tadimme na Foucault o reng ka sebadibadi se qollehileng specific intellectual kajeno, hape re tadimme kutlo ya dipolotiki le political sensitivity ya di-university e le ditsi tsa tsebo, knowledge institutions. Sena se bolela eng ka di-intellectual tikolohong e ya bo rona Afrika moo e teng Afrikeng e tlase borwa? Putswela e bohlokwa ha ho tadingwa di-university tsela eo dithuto di abelwang tjhelete ka teng ka ho etsa di-university dikoporasi e leng corporatization e tsamayang mmoho le bureaucracy e leng bureaucratization. Bureaucracy eno ke taolo ya diqonwana ya puso kapa kgwebo. Jwale re ka re hopola ho ntse ho ipapiswe le motheo e leng backdrop wa Foucault wa discourse ya nnete le matla, process ya koporasi le bureaucratization e leng taolo ka diqonwana ya puso kapa kgwebo. E bua ka matla a maholo ebile
e tshehetswa le ho ananelwa ke mmuso, mme re a tseba dithuto tse ding ho tla nkwa le dithuto tse senang boleng hakalokalo, tse ding ho thwe di tla be di na le boleng. Ke mane moo he ho bontshitsweng hore bokoporasi bo ke bona batho ba ne ba ka thoko ka mane bao re reng ha ba lokela be ba keneletse ka ho university fela matla a bona mona mo re university ke se ikemetseng se lokela ho inahanela ka thoko ho fuwa matla ke mang kapa mang ha e se matla a kollang ho yona ka bo yona. Jwale wa bontsha he na matla ana boetse a kena ka tsela efeng. Jwale re tla re sheba nako e tlang hore na bokoporasi ba di-university na ho thuetsahalang ha o etsahaleng, mme re tla re sheba le ka hare ho university hore na mabitso a sa fetotswe ka tsela efeng, ho so bua dintho difeng tseo re tsebang hore mehleng ho no di sa bolelwe jwalo, empa kajeno ka baka la bokoporasi bo se mo laola university se re tla utlwa le mabitso a sa fetohile ha re tseba hore na le dean e leng head of departments ka ho fapana jwalo. Kajeno se ba bitswa ka mabitso a bitswang ke di-manager-a, di-faculty manager jwalo, e leng taba tsa bokoporasi. Re tla boela re teana video e hlahlamang. Se ke wa lebala ho subscribe ha e lale.